Ayo ready, go. Aku pengen kodok deh. Boh. Aku pengen kodok. Oke guys, gas bro. Hatril guys, Pacific punya barang. Wow, lepas rem juga Hatril guys. Walaupun kita muter tekar ya guys. Wow, Masya Allah guys. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah guys, sudah potong saya guys. Wow. Sudah potong kiri guys. Mana kiri? Kiri. Satu lagi ada nampak treknya. Assalamualaikum bang. Bang, isi di Denesi ban bekrau abang, tembus kutan sareno bang. Oh ini bang, palohak kirinya bang. Palohak kiri kah? Bah berizin bang bah. Oke guys, gas terus. Palohak kiri. Palohak kiri boh. Gasnya nggak ada, gimana nih? Ayo bang Pen, abang Hen. Kita pakai hatril aja. Aku masuk luar. Wow guys. Wow, subhanallah guys, hati-hati guys. Ngedrit kita. Hati-hati. Jalur ekstrim. Wow, batu besar-besar. Hati-hati guys. Wow, treknya guys. Menggetar kita guys. Wow. Remnya udah nggak megang lagi guys. Oke, masuk kiri guys. Hah? Astagfirullah. Ayo guys, hati-hati. Tunggu rem dingin dulu ya. Ini ngeri kali ini nggak mau berhenti sebenarnya. Remnya nggak ada tuh. Bau remnya guys, tunggu dulu ya. Udah matang nih. Oke. Sampai remnya bumbu Indomie. Oke yuk. Terus Yang sakit nih. yang pulsus di depan lah. Pulsus depan terus. Ngapain? Ngapain? Jalan kita nggak tahu tuh ya, hati-hati aja ya. Gak usah ngebut-ngebut kali. Mau lemah ditutupin. Ya alasan. Alasannya banyak kali. Pemandangannya guys, subhanallah. Kita pakai hatril Pacific guys, tapi ngedownhill. Tidak masalah guys, walaupun kita tekar dikit. Kita potong Bang Pet guys. Apa yang terjadi? Bang handphone angus. Wow. Hati-hati. Trek ekstrim guys. Jangan tiru adegan berbahaya ini guys. Wow, itu tekar kita guys. Masya Allah, view-nya guys. Trek baru nih. Hati-hati guys. View-nya guys. Langsung kota dingin Takengon. Kiri guys. Ke kanan ya? Kiri. Karena kanan nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kiri lah yang Pak. Kiri ya? Ada kah? Ada yuk. Ngeri guys, tunggu dulu guys. Itu harta mampus itu. Iya, harta. Yo ngerinya boh. Yo main. Dinginkanlah rem dulu, udah bau nih. Terus main. Terus mencoya apanya? Buntu. Mana ada buntu? Buntu kah? Wanda, buntu. Hah?
Ada ke nih? Lanjut ke tengah. Oke Bang Hen. Ayo Bang Hen. Ada Bang Pen depan kita guys. Iya mencoba jatuh guys. Ada yang jatuh guys. Oke Bang. Oke, terus. Ayo Bang Hen. Nah, gas pula. Tuh lomba kali nih. Ya kok turun? Astagfirullah. Yang sebelah sana tadi ya? Tapi bisa. Terus? Mana hancur jalan. Tungguin! Ini betul kah? Hancur jalannya guys. Terus kanan tuh terus. Hati-hati guys. Ini jalan ekstrim guys. Hati-hati Anda. Hati-hati Anda. Kau masih lajang. Habis apa nih? Habis remnya guys. Ini trek betul-betul downhill guys. Hancur treknya. Hard trail dibawa kemari. Jebol. Masya Allah guys. Oke guys. Wow, hard trail guys. Ayo guys. Jatuh ya guys. Masa full sus takut dan belakang tuh. Wah, hard trail itu hebat ya. Pasifik emang beda ya guys. Nih ha. Yes, hati-hati guys. Oke yuk. Ayo Riki Puri. Dan gue mana? Di depan dia pakai sepeda enak dia. Hard trail memang beda guys. Pasifik memang beda guys. Nggak bakal pegang di rem guys. Subhanallah guys. Subhanallah guys. Hard trail memang beda guys. Terus naik terus. Alhamdulillah. Selamat semua. Keluar kiri aja. Kiri aja. Alhamdulillah.